Oi, malungilita sils. Merry Christmas e mera atvelau. Elanguk te mela kausisak. Mau era do mule di ku ai sergito ro kulu asia geltara ko hosta te alblaira kambes ke sole. Kudu misara simbolo asia ngaringa tara patengela. O lera arbluda, o lel ngobgul. O lera arbluda mlora mitinga kwa mlos mera. Belang ma ongerura time el dia kalmeleng bir gara kom lo pangela. O lela di kora awil aisen mera ar adrevelao asia arbluda na motril msisi di yor ngira ngat mok ringir mosbel mo ngile. Kudo renge melulu kira la klanga ringir mana arabli. El alitasil seng ngaringa to kubetsel o kya garma manga Henaro Antonio. Henaro Antonio do dolim le ora Labor Department of Blue Belau. Ay gal mo ko tru madring ragen private citizen ending blol lo ng seora kata blol lo ng sernial sandelo mentri al Cristianon sa odra selmo mo yo al branch la government at ora klelip e ora ng seora gas Catholic school rabek patengela uror raise a fund ng seora ad no se mama invite ngil metro rumam le alsil sendi bu sa kambes berkutial te al brother welcome ko Kebetulan mo sa metro rumah. Kita di matengel wase yang kita special advisor kamamra Mr. Winter ma editor at Belau Moses Ngilbang Uludo. Kada betok ato il gire del mesao dan dia tara ko cloud to il ngara ablur Belau al sils me front page ra tia Belau tia nombre que el Sunday Mr. Wilter, ato ko na siya ka. Akong dasweng namo kadungilunggel maasele akong dasweng akil drole la era blue. Ngay say, anggel drala asyo. Andrala anggel nerti nga ingay tampel mas Moses, kamas kamiram lagyo. Ay lola. Andira ay lola. Andra ngater mo, edira kala ko akil drole la. Mnertia mo masada syukan ikan kamle syotara di rungulbay el mem masada syukan di kumral wasing men muter al sil setiap to syukan ako adim leliwek mang kame ku nga kamatangin sa kang irma na mulu matangin rakam rubak maera belu mun rubak mo matangin nga kamla mulu matangin rakal rubak kame ku tsyara ge klaw matangin gidra to syukan bak kudersia on yung le korkaw ngariya tri ulbo to koram sa to syukan o dia kaka malpaulum daso sing iba tukoy lagi to mesra tukoy ra syuka ra atletelela akum das waikil aul ela syuka ra belau angara tu ra omlut kra ra mola ba wal ra ba ra qabli matlungal ka mablu eloya ka ara dil mulut mong elal si sekita mamdengel wasengaringia case ra ang buko na ramla na Thomas de Malabuko el ang asyo latin el seguir do mes o sin guay hablar la kan kasay tal erusande en la moto terung e bote dei el terung el la tut kulmo e dire que ngaring ya que sera sel que sa ulema sel kotel kada magaras bigil to ko en dire ka sandu ya to ora adura mas ma tokra o sentaru ba dire nga gamla ka gestera ikagi del tablol mlangaring ya experience ra gesra atublay rat kor omlak ra gesra ra wort maktilgi mengli alsel mengli monday tilgi dire mal na patoka ya del case nga ka involve ra atukora ulima ra tuima tam ngaring ngaria klem de na kal kirel dire ya langaring ya kesna karang yaur ma kesna esar ma betul ma kesna angat pang ma irai almost belur belau rogo am langaring ya kesna ka gester atau koratu pelgi langaring ya sesek klam de ra kam klo tu tle kumes elanga langaring belau elanga mal masan kuringi kalau rupa le dira kisa ai gelil di sela mondar el alsin mo
kumura kilkot rubak rapik testal stay Nakamungil malo sing maran mo beto ay. mal maral takna maasam kuringilen ang alam mo di umsin di rubak ilan direk maasam lamo to Algok mo mulko sing dire ko na mo ako na mo trigi blo maran ngilo se tia maran floor problem. Ning sel gumes se tia toro malak mo goram le. Tara. Namo di ka rin mo. matukora Matugor amudi mo kulduy mangangi. matukora abi Guadi dia ka bol roy de tia toy. Tia maral gire del masaw del ngilo sigra al dulel mo. leng mal mol al tugoy leng mor sel do sen kor malu be sel waya al sel aklebe norki Ngara Sel mo ban nga matrak. sing malu ultiang maran mo klo. Mudo mengiap es lulu al blat siswa al sel magu pe es lom sen name ba es tugoy name mar ad nesu sa blat omru lam lamongot meng aul meng gire del mese ya belum ada chance ada siapa lah man ble samurai Michael mekakwandi elan namo dia kakwandi upla momrula ay gerti mar adri English ko siya sem elakat mengerang mesay ka but mo kung sa edu ko mesay ka el belo telid gitu gisa mo kakwat Kami di kritik question ka mol. Magaranga da solver kita ngaranga Sige, responsible. Ada bol suku makadam tikra arbo kita bili marro marabe kil kapsingay. Ya kita kuk mo olbe kulak mo tintro la la sing mo dia mo li marro marabe ay klok. Mong mo la mong kuk trap ngel. El atyang kuk magaranga solver ni. ngora ngaringin gel maasam natiang ngolong ger ngalo se tuat au ngara trupak so ikal klopa kala ikal blu amla mo itang rali ikal katmo belal mo segi nga kamla mo point to sendia namo ke termun mulla namo ke termula la ara ngari gel dulu se mo temela kladr git Ngari sir Kami bil sa principal promote introduce niya Dr. Cuarto. algok malgori sing. Sin gora mora library ka to. O lelak, o Nani ada dia sorry. hindi ka sorry hindi mo mo ka sila ada buk tim ki so senga oro tanga kamlut tanga kam sisi at mo ka bulu kada magi mo ka taber Tiagi da ngir mga kukura di ulda suwe ke. Kita kayo taw daso. Tiang aku lungot adu ngira. Amle ngira kabo Roman Bedor. Mal mlo soal ulda su. Lektilul wase au ul mending ngaringa igai gidil klautok kuradui. Sel de borang idil gablil. Ya igal gablil la erewa. Ekadar mutel melmerio ulmera tulungal ka. Esel de mera tulungal ka mangerewa. Awul makaseng erewa agidi dul dingal gela Antonio Manina. Endi ngariar saan mangariar dil. mangariya mo klo mamigere Mamklo mamgekre. Matiagi da kullo ko ngi. Kerdingul mo rablu ramel gayo kat masada rablu ramel gayo leng gora subek kel masada ngi. Makmel ko ngi rakabol wasya ditar role le kadukut maklitiang. Oy ablu ramel gayo karanga rabay mel gayo ngadi mokkel dibel. Emer ko e wase kemiwaru bukul telngal. Kaul ngi raingas morain mor ngurubusang. Ya ober ngurubusang et ngaringia atrui il gabli ra al sel. Ay gay del trui il gabli la ngar alem il gibuskawa talbuil ngerul buil sel el gamong emerko lu sia ingas lerewa. Tengrat tirge lul el raingas mangara o el raingas. Elu sir sel kompot el moruriu sel kot el sabiul el momdangli e oval mel mer al sils. E direct el mora song. E direct el mora su. E direct el mora aberso ay gay gidel trui. Mesel kat mok lay gay gidel rewa e nya kuk mergo igal bebira areng kata. Eteng main mekel dibel. Era bay melgayong. E wase kame de bora blur busang. El atil albulur busang aklingira ingas. Til ay gidel rewa at til ay yakmar rolel. Kami do mes ngi gida ngarabay melgayong marugul telngal lobon tringal adar ngurubusang trigal rugul ngurubusang ndiak mal tiay gidi ese gidi at ngul mo resister ngira belura melgayok mendiak al sab elang idil adal mo rang klel el mel masenga kamo ngira ingas luat alu rota kuk ngilulme ndiak ngor tiay gidi oblam ngulme Hindi ila sige da monda ko tirgara huk monda. Obora ablurai rai. Nung ko spera ablurai rai.
teterong irage men tablol family tree lorul. I see. Malamang awana imong etablol approval etablol it's a mess. Namo dia kasi ang correct ngileng omdura omosado ngirangas ang asbel di imol ngirangas. Di omosado ngirage deng alborang alel belaw masuk teterong ngirage mo pa matiari mo leng tiluid mo magrata correct ring trubukul belaw ta Siya umna siyang namugirin muriya la tabela igang lela mal maral is kita nga o mesingil mal litingim silo mesra el maral dual el dikel full blast ko ali tiamo free edi meral mo. malu ko mesangal ko moruya ta dele ali karwet ko mes ali karwet mo yo ortale then because ang last 50 some years el kumes tial waisi aku mesa kotel nga school me kumes ta atleta omru nga katara kotel aktive nga wala bakloal tu lu energi ke mo pa adu nga raus na makanyo lo mo del tu mo ko lama namo for tu lam rula al sang rabi tang rabi kembeldi ma biil o around ma adu mal nga kort mal to ka case black handle over 100 bakteri lo mes bermutra al sis akmo magele siar gide akmo dulu rapet al sis rapet tema la misang lo serua mama ki magaskala lendia ara ablik mendire kan ngari apontara Mirmang ngway selul ko niya oray dong. Ang lungu, ngot terkata uspe ang lungu. Hindi nga kal henarol sa kumunsa kal mga diokang. Hindi akal sabi egal di melulu aruba kal bas kakakler diokang. Ngari nga partner nga kamangari nga partner aruba. Makmol mo ngomli tiyan madalabli kay sibure dole mi diokang. Aruba ka om Oktubre ni nga omay salomes ni rapet sils. Lesel gurreng ser elang ega mga adu ngari erul tokor belaw belakang ay ra mel mal ka cross tokoy. Tokol mo Sabel makmal bring la. Ay dia kal Sabel makmal bring la. Arbe aklo loren sila say. Mal bring la dorur ngi men dia kal Sabel. Alu ubay gat tablo mal ka cross tokoy. Au ul mang bring la dorur rat tokoy. Ngil ngari niya rolele katukut makli erulil mo ngil. Dia kal beot tutelel to dia kal beot tokoy. o ring close tutelel Al bebi ratayme mom oitar sa ila agang momada ag. Nding al sugo magirel kat magil eng gire del kut makli. Madi kal sobel adi kal sobel. Kami dik we have only 3 more minutes. Magara solve. Ka pabor ka. Dia nga tira ida dire question nga ang di kwasi. Kalel nga niya kukngod al dirga ka bitig ngi lu ultialia. Dia nga nga ngi mo. Melmut el kautal melgoy ma enaro melgoy ma garuba mang melgoy. Tial togoy amle exist through era bodorura constitution. Moruli la provisional selo asesiuga mala igal tuara ploba mangana melmol. Mai sei? El mel mutre el am gmital melgo sa ruba kam na modesteru. Matruata mal giril solver tia. Nguai gelolgo ingatamas lo asing tubugul belam na fera truli. Mang tirgal oreng sa igal tol dolgoy. O mesram dadira igal omrun ngari. Tirga kalel ngani lo ngalil ya ka ngali ul dilo mo matial toy. Malu bende kalau mo karo tial to me libet ngil mo selungir ti. Malu bet lo se berem dil arade su aududel mangem su aududel mendio sisiu. Kapos ka erul bungi henarol o ti opinion. Gaman saulem nga kasi gitel ko lukor ni raw ulel. Sel kum tabar tiangal suku mendia ka tabor segi del ulel atkoy le rogul to ka dingar ngar ulel. Ala ka tabor segi del rewa e ko som ok ringil brail me. En dia kal Sabel makatmok. Le ta amo makatmok ringi trubak. Trubak amo makatmok ringi. Menmut muri sei. Dia ka do batian mo mistri amo truata. No ikapa Moses. o dia nga palo wai so nga adra la aru bugul be law luira adra aru bakar ore adra la aru bakar pa aktire la bu ai ser kemi klamral toy aru bakam la pri ela sel abu mesa roba ke tadi gergik raududi matemin moses emla mo tay ngar ali ela nga bakteri ndi malkora kal chim mam ngar raus dim iwai ma chim mam ngar wi ma reclaim bakteri mo ngor yakam ko sali tial waya for example ngam di loita wa waya bae
Gil nga mga niya pa gil lo meeting la sila spend ako doon. E kung mera restaurant orang mo kami maro meeting ka pa. Why? Mag why sa kami? Hindi ka depend ka o mes oror ela. Tira na ka ngaram kati marukul kleu ku tira ka raid alme. Mamalgo ko mangway siya ay ka dire kam na guru magulak ko na tiana mo gil maralala ngi. Gil mulala mo ada du ulen ada lo laba klisi mungkin ada du sebut maral mule tiam diri nak malawai sumi. Ada ru ka sta ada ru. Salo ada siapa la salo. Rabu ata mados etemedi dia uno ru ka beri belur elasi. Lo dia ka beli ringi ma ay. Ara me sel bolge la seguit porque ri. May tasun mabigil ko kiyam bigil. Mo ngari ako di ma. Ya mera hasil ko tulklaw part of tiyan rogil siyukang arbelaw. Di kasi ito solve. Right now, by more problem, sila ko tulomul. Sila ko tulomul tiyal constitutional government. Kung das waklo ba karbelam li bakatakla. Ila ang mlami isiksit mang ulmak ko ram le so kan nguktia subject me magibisa daringi. Akum das yang ngari liwa rubul belaw. Ngari liwa meksur lang o sangam. Iti nga imoragel mal speedo embo tumberal budula alba. Ala kami nga ngopri dalo pide kami mo dia ka. Hindi tiagila problem iyo eh. Tiagila problem. Tial togora problem na rolera siugang makloba mangalang. Adya kan nga list ra priority ra leadership nito. Tira kita dir kam lemitre elingo inga. Alul sa del toy el gurren sa nga agenda togora housing ma togora social security ma etial mal diagan ngod ala del giril msad ni tudiru ba adya lo sad. E ngari on divertir. Ngari basho on divertir. Ngari al daber. Maria meeting iti. Mga niya ududira ba dieto. Ara kale sa lo meeting ito nga udud. Ya do tira kra kempora brur belaw. Ese ya urerir. Otherwise tial government tergi dara to kora siuga. E de kal gire la government tergi de long sang si maru ben do lir. Mungkin dir mutra la. Di sel gumta pergi de ga do tewang al mere lang en maria kadil el alsins. Tiang ang magkatakatal dia kabol. Dia kal magkatmo. Kita tial labangar tokor nga ulima, abulumiro ulima. Mlato tra kloba ka marawa ka ulima ngad mora ka kri. Makumdas ko kadamo. Maada digal madakla. Convince ser tingel lang inma. Tial ama tokor alla. Ama tokor alla ang rol alla magto tirak lalla leng. Akar kri la kal gidel dimli ba alla. I see. Hindi kami sige kita ko ramne tokor Mata siyo. malas siugang e gida ma. Di ko ako da sa tiya mal tramal mo tiya nga como diga sa constitution na siya alukla masyugang sa kol kauto alukla am sisi hindi dia ka bol sisi iselu Tumela siuga. Tumela siuga nga namo gide lo trogo klen mu Elmo. lendi kal chance. Okay. Hindi ka lo liba ka kri. O misal bol nga mondar gide kdi morse. Tengah ramon terbok. Yang saya kita ngerti coba kalau bela. Bul bela. Saya amne kora subject. Halik pes kemer mutul tara monda im gede la do ngir gede. Tial aigal mergol logo de rakan da adra lo di lek bulu. Atara question el toco el blog de tura al sel. Udle wilte. Donations ma fundraising. Kedo mura atara amle problem ra ngaramo sira algo tromo la government tergit ya a granta sois for example a granta sois belum el DB euro itang ni maududil morbable to se ga granta ga dia ludo government tergit betang arba ban mon modia ga granta tahar tira el department government el ludo la ga ludo dir tirka di mladik member reden dimla ga steps Mayo sa kita metro madre milyon elang ko Ngaktial malgo. El mall tukora grant, el mall arnia non-profit organization. O ay gagid el tukora a pristine paradise maigal grant el dollar raw lugelak lang are kita nga account for. En arsel mlame sois mera non-profit organization na blur belaw el mara private. El gureng sa last el fundraising. El fundraising ra director al blabudis. Mam de club toy mangir mga dire luwal will bring it up rangi ma Salvador and the government take over ni. Anyway, hindi tumle uray sa fund del mon mong yung metok na report til wasi. Ay gal give lem boy sam lo medel.
Lewi del tera la sel mlai mi Oo. abro. E di mlang atar kita subuti del wasi ang lewi del telala na ramlain mang ngau dude mal mol ko to arko. Tedi milau dude del rogun mon ma mon mate to takal mau dude e guk to nei telgong mora net close. Ako mas siya dia al correct statement telgani. Adam lo donate tau do dam lam tumal. Nam temal sel bless wala ng sir agon ri. E ang kadam la mera ay gal leader rogun mi di race ta. Ngaringia bring it up lang ngaringia agora information iluive Mr. Antonio. Perché la fundraising ra che cristiano ra cattolic. Kam gora ngol giden moriselen. Agum da sindak salwa sin catholic ak mel gora segal fundraising le. El atel nombre gal sande agim le kandak tra fundraising ala tel. Gida gida ada TNC rowi. Sel gumesen ning gida del mal gergi kringi lang udu dia bolu. Sel ngaringa fundraising ra ongem lo real mombre ke aswado ra kabesenge lo si clara ra la skau dudir. Eka ulam announce was yang luud elol medar. Emili maro mara SLC tiramel was olek. Akring siya spademe man mo dia katel ngai gaudu. Makangu e via gaure sitem bless. Kambe di kul polisi. Ele gora ena. Hala wa wala forse. Hala wa forse ku ka por aí tu kamu ai se lo ase. Ai galu do dam ngilai. Ngire ele mo poste bo sa do ngal blu bro desa. O boko se lo meso boko wa tiange. Sera. Ma de mo ai. Sero ngelu lurior. Tigal bui ke tial blan tigal ngora tial lurior. Naka di milkinga. Adilo nga mak kutub dia reporter ngira. Ara la ticket. Ma ara la drang clear. Ma se sera udo dam lortil mamrura clearance immigration lortil. Ma di ra drang clear. Adi ko dangali nga sila tulu ka sem lu tra ewil talal madar mata maklol muklu. Ay get rogo blagi modurok mora ang rik mabil marngalgel ma expensive tir. Ay ewil dar tumo hotel klo mo mate okay madani klo nga arbay ng nila uriu ra deposit tawdo. Mang every penny accounted for. Abay so account rin mo tigal bi ket albay rogo adi bla expensive til okur. Tosi ay ge hook donation ma. Arbulu a donate. Akyas ako ma-donate ta tema. May get roguil. Agi brura reporter ka mamskaw mo kung ari na news sila kamli part siya ako trugol mo. Ding you can ask me any question anytime. Tigal bi tel blayeng. I will account it to the penny. Hindi kaya kala dire kal awlak mo ko gede lo taklim ra adlo mese o rense la. Len kumang lisel case ra Alfonso Diaz ser al se sabia blir ra adam ka si bandit tal tora karma ay kalang ul diuri ra e to kasi sabia station ngi mamlin kalau kan mertiam ko telefon asia berkaul tal si mo ko besgel race e with telaklo Legit olong siya ra abu. o mari rula ay kalang mol mong e mom da di so ka polo ngel wase buk sel mo ko dul ke tiang es edo sendia ka Oh global guling money should be accounted for. Ngu dir adal lilak klober argit ing man medar si mergit. Ya eka buk le kor ka oryon le misteri Antonio. Kamal masawlen. Ngarinya tal tokoy mal soal orang serkau sel mongo du elen. Sel muak klok le laat el mora kirel morning eko ay sernil tokoy. Aadal matut ka el mol ngaseu mal ubeng mongu adru alla. Ay gay gidel ngara alay gay ngarinya ngar elen. Mga kelhenaro diak poku bok tel mal ubek ngasong sa gel ngar elen sel ngaraan. Gire kalau tirak legel ngar elen. Aklaw tutle law lak malgol waisay akla Cristiano ngak ngarker. Sel sumak mo ob ngalia adal gire law spe angeso. Mak maamlaw do merula fundraising malaw do diraraat. Akla Cristiano ngak ngarker. Ngak amlaw do diraraat el melmo olong seora adal hul. Segi dia ger el ol gurre ku ker ngira aul de suwe kamarngu. Akmo di ngirmang mal bingi misal sugum akmo mega decision ra erul tokoy akmo amlit tulo sengra ra ikak porngi akmo malar sel udo dal umendia e akot til ku ker ngir nga ka se ulgu mangkal el Cristo mangkal Jesus ad or tial victar nga. Mur nga kal mulmo nga. Ngara soala popular ni. Sei aku merar ngil wasal ngidil adlo ngra ratoy al sugumen dia ka sei kid erap tulul maul de swel en dia kalungil magtatlirara Okay, hindi hali sim ya alda do. Sel non-profit organization.
ya rogul tukol omorul a tax exempt. I see. Also manginom ang donita udo del mora. For example, donita udo del mora pristine paradise ito mas ka risite kung mora kamalmente ito mas ka tax. Esel om kung katolik malu bak adra sabado malu bak adra mo sel lego udo da kom karang kom report kom Kamal misaw letiagi da tiang abang sera tiang nombre gerak ya kulumu raurere la Catholic media rablur be ra katolik rablur be lo makmluk ngara algirel ngil ngara la emal sakalo ay sula sing amadre chan Paul ngi amltuk krabigar el father Raska ngi dia amlo director argmam media Agim lo mu ilkma mel adra media el lomri de tial media mlo mukado orngi. Sera gibo mo mukado orngi nga kam tut kelmo ngra ala ududel tial media. Mak mlo ngra ala ududel tial media mak tilur tiril wase. Audo del mo kultob del mo ngra ala tial media yang maasar nga kamo mbii kamo o ay gerogul receipt sa mangrang ak ngayon sang lem momrura accounting rtiang. Makamal masauleng ak merur tiay gidil media emlomrek makrirelia maasar nga karirelia reporter ngi. Masel bodungura reporter ngi sel mal di gdep esera ayel expense ra May 23 mora October 18 ra 2018 amle $35,907.18. Expense ra October 18 ra 2018 el mora December ra 31 ra 2018 amle 30,000. Mamlo dakya roguya ngara a 66,854. Although del gulus pe ringilo mo ko media amle 50,000. Alone nga kamabigang ultimately. Mang agimlo yang alak kara trui elol meltela agimlo yang alak kara 16,854 mesera gibo mengalak kara seigid sera argil tiaigid el merrelia report am asar nga kam gibo kam ngamadak nga ma father Brush ma father Chan Paul ma asar nga kara selmes hall ra a media nga kam lo reporter tial report tila gid mo sa adra. tiaigid el gusader ni el wasay Akot el fundraising el mlaringi amledori 3,657 and 25 cents. Fundraising regulation. Fundraise ra osya ol girel tiagi del media. Seigi de amledori $3,657 and 25 cents. Mel asay yakible mayna serngil selogim el tela lesel blog en alak ringi aguk timle nga kama piigma ongal gargamam edonate ringi el mora iglesia mauldakyal amle $18,084.22. Donation sir ko. O Family ko. family nga El morte ligra media. el mora igira media Nice. lek mlo en alak seigi de nganya uleg mlo en alak mang seigi de momde la a 16,854 seigi de bol mede el sei yagim lo el tanga teleng ngal el director media father Chan Paul Amilngat adura ang kale Father Benz el Jesuitas o material Jesuitas mangil sukma maratrui el telael matamle haraw ngi esel mlo ulo manglel el mlo elol mal telael ma edel dar kum ogama at blo klug mo with maklimel sen 6,342 and 75 Padre Rush kamle issue ra check el date ringia 12/7 at 2019 en ilul maskakara 5:46 PM Mogodir sa igid yan blomdeen mang sakalaw ay sula set tiya igid ya report el tirili emlom ri dringin morarogul trula iglesia tirgelo mura ala iglesia ra katolik di ul mo mo mesra pabilingya kan lora blandina ayang ilmaw Aku lumal mol momsang ngome setiap report murunga kalwasi. Tila report agirel mora. Apadre Raska. Makaseng mlamor tira report ni mapadre Chan Paul. Metiang Amerikau lagap tulula ay iglesia Saint Joseph.
Yang murga kala sinono dia kular ngi makaseng ngar alem elmu. Eleng gire mel mo matengin maseng ay gel udo del lulungu del adam el dire lulung sera fundraising mlorken. Yang mal lagi mlot tel gib mlokau montai teru. Misal lagi bom kau halileng tira report ang ngatil tia report e omi sengeh mula senga accountant tia report dia kalimita. Maka segau ke defensive leng kamla mru la iglesia e ang Saint Joseph Church. E kami am ngengir mam. A fundraising lurula iglesia a e ang longra ringa blandina akmal mlamo imloptok. Tela. Man noktok el fundraisings. Even di sila fundraising e dia kudengay. Len dia kalau ais. okay mal a question na kawasi Maudaw del mlomru tial iglesia el morargil. E dir ka kadi imo report, ang mura among namo mereka makumbas ka kara, akapira report. mahal dik kultul gol tira dor tira pra nga optir muta to koralla Ay say. ela adra buay ngirma ka adralla nse mo mail a report mem gomis do you have a right to mora asuma nga fundraising conductor niya Catholic school Catholic mission Catholic Maristela eka ngari nga algem ngarsin se mo la se ka pirsel fundraising kisala se telam lo oy telam Dia sukum ka ngaringi ilo tau de me telgi bertel Community. tel organization ngari aktris malam dia kal public information ding sel waseng wadru lela information na government ako mongot len dia government trigi do roku mesbed di ko da sel ko klibora alat engel member sel alat ngari alam mo engel do del mo mengari alam everybody tiram ne donate tangani aurait timo kapira okay mera question na kale ko Mr. Antonio ngani ka pil si edrung mai nga ka ngani do do del norima El atyayi del Babilinga kamlora ablandilan November 18 ra 2019 amla ra kapir segi del report taktiman drengi letyagi daw ul aktilur ngin masyak mo ratya bela mora island time mora igal el talk shows ya sugo mendia kal mangaya tiar report kamadangan mongrak marulle girma ay imora igel 4x8 el benya mal uben tablong kel day akreli modala lasain emorsel madala utrol bir na kalula maramdala iglesia akmola basain el malartia ale le question na ka wasigi nga ka dia remain kata ngau dudirar nga ka remain innocent until proven otherwise ay say ma question na ka wasigi ngani report hindi tira trilom skaw dia ka report letyagi daw ul tahir abses veken mogeri len suko makawasing ngarni hablan din ako sendia kan tamar de tiaro de pori ngai gi dele mother rush kan ge abiga rablur bela unge amre de Catholic mission rablur bela si maul makmle sisira kapira tial babier nga kalmlora blandina el morngi ma father JP awase iwi tiang edolas mal rulia amalmal te will tletaela elo oti accountability era ma transparency ra a Catholic mission di omom das wendia ndir gakngu etial babilinga kakulto bidir sera November 18 men mutel andir men mutrel andirga lektirurti la sel sugu mendiakmu yakmo raigal dia kau tan la me tum la ro saw mga dia la kuma setia kita por aí dumba or ba awul mabelau sel sukum ka mora oral mal da awul ko ol diwai kan til ay gedia til ay geda le ada ngase mo mangel wase oi nga klira telang mat alia telang cha ranglel telang dia vil say say a report dia vil say e gerdi kludel beto ase ma e mil tela telo ngelengang ma rutera budira ngelgel e mi rogu e mo mom de report el mortrical adam le ol to tawdor del mom de Atara ule ngirma matamulgor tilang abala tiksa dirgang na. Matirgel senator Kamara Rai tirge soril mom nge mabulu bolo nge bolo lu sang di
Kaya kita tarik. Tiyaw siya para. Wai siya. Mas hindi Korea kasi ngar kita bela. Ngar syuga ngar kita ngate tele tiay maul mal girel elal gukti ka alto ko na iglesia gukti la dar terra kan ngar tial ipom do moru la fundraising ri ndo sendia tiya gukti ngal merda gukti ngilo la report dia lo mesti ad mo itaw dudi. Dia Halo ko tel iglesia. Ako mda sa wala rin sa girin mo understand ra argument. May say. Hindi kal dudul wasi kami am makarang. Lagi wasi. Ay gaw do dudir arbek pedin ra adel dulubang klel tial le de melay. May say. Momoto na report masoril mo iwa wala siya dudir umlor. El evolto. Seguida drut trin. Seguida drut trin. Tila ay saya klur terngi o sisiul tayo mau akil mo tulo melek ringi. Sel suku mga kamuk ngara arat tokoy ra iglesia. Tokoy ra abuay. Ilmo ungra alaurior moring nyaudo del mo oitra sen. Mal ngar alek. Mal ngar alek ang girmang elwase arokuil itel ay galudo da mo muay sel morar adalo ngral. Siya mal ngar alek makli. Au ul makmlek wo tersel ngara ak ser lira apostol ra 6 rawan. Sel babilinge klimlor ablandina. Oy. Endia ko din nasa komlarong sindia. Hindi mal sakal uyuy. Miwi ka ngara. Kautela ba audio mo? Mang akmo iwi et yang am langara edaul uk langar ser liar apostol era 6 rawan. Et yang ngerul Sunday ral ascension seral ngas ay Jesus en morba belwanas. Et tigal apostol am lornya mondarti. Matiagil. Masetial al salbat nga arul tirak ra Jesus en lornya. Akla rum ra dolong lira adra blura yudean melgoy atoy ra Greek. Mardi imelgoy atoy ra Hebrew. Ar melgot to ra Greek amel logoy mo ar malak dilam loy trabek lom rusela audo itiayar trui marterul apostol au lumagdong ra rogui lomrang el mokil diblek mulk mo ndia galungir regamam agim iti osis atlelat tigingela rubak del Dios egibo mo ngra alat to ra audo malo ay say emil titrir ar tewi del saal era dolong liw do dengel trir mo takman muira eda reng emelom sarendir mbolo ngra artial tokoy e gamam gibo omedais el girelang lungu ma osis atlela atigingela aruba atigira apostol akman lo ngira rendira aroguil ad matingil el tia Stefanus man lo umrarnya lo umrara Jesus e muira eda reng ma Philip lingil el tingi ma Procorus ma Nicanor ma Timon Parmenas Nicolas el adra blura entia rau ei el mle isenta el ogul tel morak lira ar adra Judea matingil titri el mor apostol matmelulu o mora imori retir matingil arubak Dios ang mga lulber ma arutirak ra Jesus ra blura Jerusalem ang mga lobtok e direct el lobtok arumrara a Jesus el padre tiya tingil arubak Jak akom das we. ndim le uleleng mal dim le ulel era ado ngli wasen Dios mral Dios emral a lulubin tirar apostola mlangara de longlir englo e atora klada tilura de longlir mesera altura de longlir bilgram mura de longlir mesera lolgo to ase hoy ada bolo ai sei e gamamel apostol ongra la tokoi ma otretel osisak atora klada miltitri trigal adel main bolo ongra la ila Wasi dia. tokoira klaumrang Akmal understand that tilay o gid say gidia Tiagida. tokoy Tiagida reason ra tiagaw si sa akling lo sa egel kung ira ka mo mi. Leng tilay gid tokoy blam iwi nga ra ida lu ba klaw gud tokoy. Ako maral wasin klaw marang raro gula ading ilaw dudil may modas. I see. El mora osya mora si church on lo si iglesia am lagaw kung sa iglesia nga ra. I see. Adi isyul gumral wasing kidrogoy omral wasing loise accountability. Mal suko mo sa BM nga ka picture report ya kung liter ka mamul med so dealing. Tok la rabulur belawa al katolik mardi al katolik mar adar belaw mardi al adar belaw sel to tiya gid longit. E nga katil dir gumle witness ra nga mangir mang katil fundraising mo ng kalkadelo ulit. Ardi ka to dengan trila me do mo tar sa ududir. Ma accountability mak aklinolel tiyato ko ra fundraising ang umli sa bring it up dia kal tingil ar katolik tingil adel donate taw do
En wa klau marani ke dengan tengah telehen arong artial melase. Tiada kadilul de Sweden ma tiada kadil tempo. Maru ba ka mandilul waise. Tiada tiada. Aru ba ka mandilul waise. Ngar eliu le mamal ku ko mele kala plum ade ka temam. Lo mu latenget. Mo mi mu latenget mo ul mo ngil en tinga bulu. Bok mau ngil la ne ko So mal mesaura al du. Esen mal soa que mal soa que mal mereka sulia bateri ras que tida ul. Isera kibom das tia report mungkin abang nga kami ma badrel San Paul ma asranga e gungui bringi sera bol mere e gai dat tingela badrel ras mal soa ka arreng sarbek el cristiano katolik. Waise. Mal wase badrel San Paul tial report tak malungil report. Malungil tokoy tiang. Aku umral wase oy gai gider report agirel makatmokla rabek el fundraising mabek lon tilaw do dra iglesia girel morar mar adamo bangli. Sea potem le soal tingela padre braska. Medina kan lamo tingin mak mai mergil wase. Asumo kom tera ngi dil adel race ngi dilu do. Make sure accountability apart. dia era ga gide malu ngil ka masada tiang malu si si treta la gidel moraudo da kamdi Mau do dra men tama ngi dilu do. el mal me e mergo ere ma el al mensaje bot libra club maiga marada na pri e da se galudo dum lor e como ko ora igal me tamalu teru ko to mangata bla se auril e podore pa vivir auto ngarke ado que tas dia naga iga po ngata la medan gal arma tila igida ko se gide da stobringi dia gida eda luk na moteklil wase komru la klingita sukum como tomala auto dra kablin matlungal gira akamli ma tokora igal bulwat ma Dia accountability mong mal club gul tokoy kum sulang ara mal club gul subject se eder kut motat seringi. Ise dia kadil tigingela any ada stargil. Tigingela rogo lagi dapat kilsil sil tanga regal sal. Tiagi del core clown se orgit. A club gul mingil accountable. Dia gira bra bebin mamra arngi. Ma dia gira bebin mamabur. Yang ako umrang el wase sel bail el gubay ringi. Waise. Rakot telurior agirek lo waringi rakot telurior mol mutra Sunday. 24 hours. 24. Dia kami gubay ringi mol mutra sel. Volver a misa. Sabadong. Emer ko ya Sunday en nakakukchen sa rabile. So india nakadia kumrar sa gid to ko eh. Waise dia dia. que el ay Umal misal di ko tas nga mo dia ateme dam gedel. Ale dik pas kami Di bes kaya last statement ata sa. lula igal to raw. Ay si. Selolgor niya ayoela mal inseparable toy. Sum ko mo mulga to raw do en dial sa bel mormida accountability to raw sel. Leng mo ulay kay gidel problem. Even in the family gidel the imol family brothers my sister e moringa problem ringa sukum ndia sa gidel. e vai ser el alsi Mas ela se como me udo umla mo dia ka ka ngay. Mangyari talmal el kablir el al nada ade tamudra toludo de daglomen mumlor. El akamal miska ka imol malungil. Advice nga mangir mga raras da do lo single musuk me kululu mi mlakalongoy. Kuklo su nga sak munta ambologoy te sen dingil tam musuk dingil tam ngoy tang matamal accountability. Aktiwon mo isi mergong. Le sel tilal mo gon nga ko taplaw to tilen. Lengkor sel mo ngedring esar. Lemsuk melas. Musuk mo lang. Sukum ka malaraw do de mo itrigi. Gidim musuk mo. Kumusuk melas. El kung dasul wasya. Atara ako to close subject ngir mangal albang ringi na ikan margol 6 months. Amle crisis. El mol momrega crisis, el mol modia crisis. El ako rin sa leadership belaw en la river tel muton mo crisis. Tiyak to kora housing. Kami pesco yung dele wilter kadil ko mani follow up rin. Dia kaman la duli tirar toy mal so. Tiyak ulo mo crisis e mol melang ma crisis. Maulumo lo ase douro lo bontriar kamanor. Mergong e kal momlut kap to adol mutmurni era tu kurren sirnging na ribus base kal magire do lo bontir tigal kamanor. Mang suabel toy blawo do ngali lo ase. Nga ka ko mara toy ul midim le oler sa dur toy. Quasi mal girel ma state. Tirgal nga state government tengirma o sel gugumes ringin. Tola ba utem e o triara
madangi el bulir matal melera dang kli mangla tira mal giril mo sis bercharto hindi a national government ta gumesringin namo dia kalsal sabe el delegate ay kaltoy mang mal betul to madum hindi omrula jagal polisi Sige la ko kasi kani magtingol mo rise ka ukmala Kau trume Moses. Hindi ako mal, bro. Mereka lang dorula kami ti makamisyon ma task force. Gusto ba ika nga siya? Lagi siya pagkila complementary kid. Hindi mo lang complementary kid. At ang bigil complementary tiyam na tetri. Masya pa tuwa complementary kid. Ang ulo ko itong merula kami daga ika alwa task force para kami ti marwa kamisyon. Serta hindi na complementary belaw. Belaw lang mo niya complementary kid. Kita siya sengkurar at memang itu betul kalau kami tiro albila semua kami tiro kami ngal mestrin lo ngot mok ngaram ketuk di merulai kalau kami sel commission housing akpal mistake mal terala luil tu masa aku rata udah gulau kami ngaram kami ngai tiang prarulia commission housing LPS development bank ngari kami tinggi housing authority ngari era tiro tiro kemelut ka adan mo Gila kose kedi mengis sensit trigit. Wangel katun war kotol mel dioba mol osik sekti mol mugura imal o il mesta. Ngaisi. Dia kan Bukan solusi simple. Kita you know. Awal kita مسافر نيشر هذا أمور لهم crisis. إذا من crisis التوضع اللي بيقولوا ما ترى statement تصير التوضع تيالاسي. تياترا يجي قط لو ميلون. شاتوم لو سبري تياو ميلون. لكن أول من تبيرا 2% تكبيرا وان. إذا كده كل شيء مل kita mertia kita mah kasolei ya tu masih boleh bilang rumah aku pre-approved. Elang kan ada tu mar leaders ada tu rak mungger el altan leadership meeting el masada ng housing. Mangla dia kabul to ko yung dingra ko gusto mi hinarok bli invite ko mi ko po gusto yung giris. Kaman saw lang akmal mungul law the swiri tirigay gid law ngara al tial ligra housing tial tor housing akot mungul tilan Esel kot tel soakar kita adre belau, kita adre belat ta mengela melom selat. Le ula ko sega to kot tel melom selat. Sel bol keldi bel tirgel umra aratoy, el umra arablu. Etial belau klas el gobel ngar be bula tebel matam moldu etial tebel gatti taringin mong eme. E ser rebta, ngul trok tar adre belau amadir. Mendir ka altal kras ablur belau. Ako tel matertir adisen mal mo makita ng ngi awase tokot tel melom sa di sel niaw ulti al toy ngaram dia ka tir klaro le maul emergo mo ola ba igel kuk patokol el dia ka lengia tlen tengil tial el ngraala el mola bel mol sisab angraala angarnya ngar elel malbolol tirak lagi ngar elel sel ngraala الجريرة المقبولة لكن المسيور هذا الشغل ملك crisis. شيء جديد جديد Kami tu ما ترتيب ما ترتيب ما لو لقيت له شيء ngat makliaw ngil lurior et mal arad o speer ngi namre Amondar analysis hosi tial crisis and tial crisis mal simple rang ngau do drapa ngrame ka pangra ikil 15 million ngai mel sa development bang ngaringi merko lorula lor top da audo mrula lai Sira ko tulo it doesn't make sense ay nga naman na Sira ko tulo mo tial monday. Ing mlarngi a ogol mo blara kulatiul. Makmed lu il blar ngar mai. Tiro da ka kani wase merko molu taigal utum mai gal line mora rightful owner. Motokore rulia kadarira adrim timar ada national government si memsa da gel blar kulatiul. Edim blar sel mol presidenta los migaudo del melwasi. Hala boksi ka turme email telal mail 2 million mem the take care of crisis. Malga rule bol ka ngoro ngil crisis el merela. Mna mo crisis na dra only hindi ka tatil decide ra. O sitang ala other rules pe ang eso. Adi ka tartil mo enser. E bay til kay gid dilu na sitia crisis. Amla mo ka ngoro na dra only was ngara crisis na solve. Lang el altamar leadership ada dul gid tel to crisis. lendim lakal amokte ka dim lakal makatmok la madim lakal mrula babier el girel sel mokte e omgong mrula babier el girel sel mokte endi ka arot el mo kan akontra elaw masaru ela tamo tabartiam mlamo erura
Ngatir man. Oh, ali 2018 to kora ulabunga 2017 through lisel ka committee task force mo ego pogodi ego kulia imo pogodi lat ko kulia imo lat la housing commission ole kira basaru regito was kide ra henaro kumesir kide ser po tak ikan mo mir brep kan mo lisbek la akmal study kide nga ka amal o mesa organization kadim lagi kare organize o mangrap mai ka ngas mai ka tilgiblo o mesa sa atletela do ruta to koy siya ruta to koy mongil malupendia apelura aku mesa na siya mal ma successful ma ay adradois sei kide tetelo se lo ruta to Tia kita ulang gina bang. Esang kita ro kuil adel blebele la rubak Dios sangarnya ka ro sel ngatel ngarkin. vai se Kau ngarnya ngat terkau buk tokor ala, enggak ngarnya ngat terngil tokor audo, enggak ngarnya ngat terngakal buk tokor o menget, ora ilu ngabuk ngarnya ngat terngil tokora. Sel tangai gay gida ka ro sel ngatel mot mak, engirel mo kakat kaklay galangat. Esel bol kakat kakle, elagakul, at tokoyak man mongil maran. Hindi ako may alak mo lang matikira NCR lagi. Hindi ako voltar na rin. Deng presidenta ako rin sila no dakto to be el final NCR na nga kay kadamura next subject. A presidenta di Lulua say a Crulia board el mora housing. Ya olvila wasing ngiyula kansen ti presidenta sa diak hindi mo ulit ang awan na nga 30 siyang wise. Mang melmutra na alsis hindi ka katalasol ra hindi problem hindi ka respect each other masaklong yoliran mabul editil masawat. Ako mesmo kasi sige da atara subject. Eli ya olbi na kalula amle pasra. Atara la. Ang araw do dem ngi ramam kading araw limi retire ta ang araw retirement ko. Tamal masaul. Malmle kladi veitra atsel olbi na kalula. Makmle eskreng karuba la siya kam koro o mes tiang di veitra si tiang. Lenga ka ungila no kulem le ang araw do de. Ding what is it all about? Kam kora tatsirita to social security. Noi sei a onda swe mal isyul kora man hatter ilang ngania confusion ra si mo mga India sektul wa se ngania debate ra si mo dar tlu mbiogi mutlu mangania tewal senator sa gumise tilm le voter nora reis le takmula se tia dia ga udo muri e tira al mitro se mala dia ga udo Avi blabok pergi kerengi magu aisel kami Google jasweka ase. Atora budget tamla bitok. Mamlamo viaga de siga audo del morgi el mokra FAA el todo visra presidente el mor olbi le tol tirak kerengi el viaga boleh ngalak disei. Mlabi tok le melak do ase. Mgengel mugibamo itegaludo de gibo mosi. Sei gila tletare. Om go mo mes sel del debate na ngira ka susugul mes ngil senator samle ariuni en moi seto mangari atra senator me to del mulase man mo gora bagi klar mo gulen tial bila mal important len bila toktang mo certify en bin go am la mornia urai del ngil akmeda senkyo Yang wise. Tira na mo tirin me meteng. oi magul go ngia ase telgibel pergi kriel to le tirgal mo so isi berti algo kemalan mil government trelang agunda set teman mo matlaringa le settle blada gold sel blad settle momrul ada kaudo derngi gerdir mo si ya adel settle elang amo da na niya up mota Tiya maldi wa igale kumaldi le kungura al. Kadi nga ramor ka kwase bom open account kita sura. Namor say kita kan sige subject. kom ko ka Tokor ora. kom ko ka wala ka nginding nga mal ku nga ka tokora ba teta pergi kriya kadamlam tital toy mang kadamar mula expense mo si kaudo Pom reliablim, halala ka mo sa tawdo. Rungal ka pom reliablim. Pom reliablim sel so me katamoruli ora. o Say tiya Kapag sige, kasi na chance ra alula urol mo tokor vela. namo de Ya me gura nga suli yung mal le katebet ta chika nga git talen. Man me interesting a subject. Made le lolo mulbong matar kumiya sa talbong matedo. Iba kumura angin mang. Malangari ako na di final say ikaw, you have a minute and a half. Di ang amal di marang siya. Teklik to ko ya gire de spend that temet ilada du
ilo sigra lamalten makjun yolel atoy makita ring ringit nga kagekre o mesra arubarang esal adatu to spend that time masada imol tuol tal sisel mo besngel wa tak sa bila sa mahetak alo ngerung edek ke beselo sada toy e atara mal klo to tel gomesengi selo sigra akiltar ring na o sigra lamaltela toy maklung la toy yak mal madengira alo ay sa nga silbes le guluror ubiak ulausel sa igel ko tu pala congress mo na ngerung mo siya alko sel trigal maklung ada dia lo ya ba bien trigal migren ada wa Santos Oligo Mamonica Marwa Hiroshi ada ba bien temla ada olbi lui madara tire ko ta olbi a resta di rupa alko sel relia report te di mol wa sei alko ba di oger tiro sei ako tilang mal te ko ngungira raat SPR SPR mo emerko algo seguida se dia madang rola seguida malo mes le ngarap ya lo mes ra leadership rebelao ela tira gida me kuk no kwamre elis el tal sugul akmed al awadel adba government rebelao el modo nei taudo el mom arsel casual center em le raise a 63,000 64,000 ma igelo rendida bolda mong adire ka sepel among ngar seguida amount kilo tabay do rok mo bakum na sa kasi aigal tial makro tel to o poto kaso ese adu especially do la bangara ma ela gumes tigal aruba am dirigel tigal kaso es legal blue tigal ada kaso legal blue namo gire de lo se to magara tial sugum de kadal mokol to koy e mo bes tial blue mo pri Kapa udre Antonio ora kester kamam. Kamal Saulem, ako te mek ayamar, al suko mangaringia, ako ramlo telkibel, mangit otor ngil toy tilil morgay blandina, emo subes, endi akal segi di amok tegerngak, ngak ako tumulur ka ule ka professional as you said, you are an accountant, you are professional, mo otisel professionalism rekaw, el mogut makliang ra alga amluk ngara algirel. Segi di amal kuligi tringin kau, Merry Christmas el morkau, ma atlungal karkau, ma ongal karkau. E direk o sisiultay mangariak tilung telki belmlo yang alakla. Padre Rush kak amal girel, ma Padre Jean Paul. Dia pulas malwasay. Seltingela agirmang almora, aharwol wasay kamlamba ruwi ablur ngrumlungi. Dia ngakadia kumi errora akatolik. Aku ay sel telela katolik nga kamadangeli. Nga ka silubi direct silubi ra Padre Felix. Ak direct silubi ngil tokoy maku sperngi. Lengidil ngidil decision nga ka mo megerni. Ako say tial ak megerni. Ngarubak Dios sel to ortial bitar nga. Mur nga kal mo bora katrum bora aklisien. Say yagulas man mga tmokrengi. Diak magim del mga tmokla away gayi del lamaltela tokoy. Mal masaw le dinal mal kurang asuleme tirgal buy gara TMC mal masaw. Ya ay kaboy Mr. Winter. Nga nga ka diyom da so sa olbi la na mo girin lo mesra al ul mal ubing al ulel kan tora fundraising. Len dia nga tiya dia ka dilgida adar belaw. Elang sebel mol guktimala ta adara Filipin loba baya adal wasiya akmalado nation el girela typhoon el mra Filipin. E gida ad man so adan help magadmo mrusel to. Moringia ay kay gida tokolo mrula minusa newspaper mo sa silwasi. Maria adal social trabandera arbela. Au resa fan del Marosya. Matya gumba singirel moringia telgibel ulo. Mo dia lo ay sel problem. Leng man waya gel molgolo si alak mo donate au do del girel ngel ala nga Filipino do bal. Ang moringa da ngel tal telam gong buk mail mo donate el mora. Mo duda me donate. Oh el mora mangetam abuk mo dal toy. Limla al selul de suega el mesogal. Mang manal girel do suali gila amen kana. Ya ko mal mesula. Mr. Antonio. Ngarial dilia Padre Maktiduli. Nga kami principal, nga kami presidente ra parents ra Catholic school.
Masigi mga ito nga ang ok may si Marco erem la kung ito gukmol akmol otob da boro nga. Sige ta insir ni. Motob rogoy madisile. Alul si es hindi sila ko. Merry Christmas. Lagi umbral was sel to ra syukang. Bato ko ra fundraising. Bato ko ra housing. Mesel blelia olbira lular eli ra to ko ra social security. At tingin ka rin lang rogo ako magkibisa ko. Di ka tingin lang Katolik, di ka tingin lang ang adra news, di ka tingin lang adra belaw rogo. Makulit rin kitang bol mo klon mo, leng seru lang mak mo, o blakan mo kul mo, tulmer mo kul, mo ikagit tingin nga mga to, siya lang nga sa arang mim sa Sibiyam Lila Salvador. Siya kumdas yung di ka gila ka metro belaw lo siril, kititi, rulim, di ka doon ito ko. Le freedom of speech, ma freedom of expression apart from society ng Ransi. Patro at nala. Hindi akan sabiela adal mura, marunong muulu, berato ko ito berangarel, malamaltel. Siya yaklaw berangaw mo lagi mulai galo. Siya egumara, luwaseng klaw mara Mr. Antonio mo sa Metro Rabam. Merry Christmas kung man sulang siya program real. Lagasis ako ni Selmen Sunday. Kabom lamong break.